Veliki broj kompanija je iskoristio sinergiju da prikaže svoje dostignuća kada je u pitanju implementacija Microsoftovih softverskih rešenja. NPS je izazvao prilično interesovanje među učesnicima sa svojom prezentacijom o migraciji Dynamics AX-a sa verzije 3.0 na verziju 5.0 u kompaniji Delta Sports. S obzirom da je Microsoft Business Solution AX relativno mlad u smislu prisustva u Srbiji, možemo da se pohvalimo implementacijama u relativno velikom broju kompanija, poput Delta Sporta, koji pokriva osim poslovanja samog Delta Sporta i ostale zavisne kompanije koje su oni akvizirali. Druga velika kompanija koja je implementirala Axapto je Wirth, poznati nemački koncern, distributer alata u mašinskoj industriji. Migracija koju je NPS izveo u saradnji sa stručnjacima Delta Sporta je izabrana kao case study od strane samog Microsofta. Treba reći da su u konkurenciji bili projekti iz 37 različitih zemalja. Sama migracija je urađena vrlo brzo, praktično u 2 dana. O stručnosti zaposlenih u NPS-u dovoljno govori podatak da Microsoft tek sada izbacuje preporuke o načinima migracije sa verzije 3.0 na 5.0. Kompanija NPS, zahvaljujući pre svega sopstvenim stručnjacima, je migraciju uradila samostalno i bez greške. Bilo kako priznanje koje dolazi iz zemlje ili iz inostranstva, pogotovo ako vas proglase za najbolji case study u konkurenciji 37 case studija iz regiona, to prija. Ali ono što meni više imponuje, odnosno ono s čime sam ja mnogo zadovoljniji, jeste što je suštinski jedan IT projekat, jer migracija sa verzije na verziju nije ništa drugo nego puno rada za IT ljude tokom nekog perioda da dostignu cilj. Što je jedan takav IT projekat prvo zahtevan, a drugo i priznat od strane samog biznisa.